Haka arpanyo terek mentau nailar. Lasaki ya kesian jam ke benikong bagi syakri Sorkar nado ki officer hado ki batreh ki kerdan ki baren. Kilasang tre ya ki kam ki jam jongki bat pengkho ya ki jakat rekam jongki hala ki jong ki Tnad. Ya kini ki Jingpynkhuid office la pelong ha ki jakat rekam ki baran hapo ka Matti building shilo. Hapo ka jingilam jong wei ni ki officer IS uba aldas maulong. Ha kini ki sngi de ki spangot ki nong tre Sorkar kan top nado ki officer hado ki batreh ki kerdan ki baret do. Kila Pengkhuid ya ka saudong saukun jong ki Tnad rekam ki baran hangni. Pakan top ya ka Tnad Chief Inspector of Boilers and Factories, ka Jakhlia State Legal Service Authority, ka Deputy Controller of Civil Defence, ka Tnad Jakhlia Institute of Entrepreneurs, ka Tnad Post Office, bat ka Tnad Secretariat Branch. Mencip sedam rugi ya persang tama kalau kamhe kan ni kapsung shit. Dia mentau sedam pada ngila ya snok tilang barok. Nata kirap sikit perok na baru ke municipal peduli. Pengkhuid ke airong airup. Ke barok gi senyang lagi jong kitiar lagi kasa kadut aja. Kini ke jing pembelian kalau ngum ni ke ngum Pengkhuid ke ngil lejong. Ngi mar kem step ngi lawan tre dia. Barok si singi song ni. Ngi pelut porang ni ke surrounding ke Pengkhuid ke ni ke office ke compound ki kali ke di Pengkhuid ke. Nah, white tre pada ngilit siang. Hayang gi ke surrounding ke Pengkhuid ke jing tre ke belong Pengkhuid ndai pe kam se unduk ya tre ke kidom kwa ke man ong ba Pengkhuid hin le jabo yi insyaallah kat kum ga bengia kendu lang berokhat ni office ni ngila ya rai yung manginya monitor hi mangi ki staff jong mangin pek ki no biak no bentiu no break diri secret numar ni stai ngila ya perkat ru bangin ya bu signage nang tadi dustbin sekini tadi namenta aman lagi cakap ki bagi belong common bagi jubia ki beri juben tiu ni tadi cakap kin biak mentiu tu ni buat di dustbin sekini tadi kimat pendon kami itu ban Pengkhuid itu pada man kapor kiwan ni municipal mustap ni tadi kidon ki cleaners kidon kapor municipal kiwan Pengkhuid dia kata nginget bukan long kan sustain ni kan jing Pengkhuid jungi kan di office ni tadi kini ka sinjan ka ba phang ba la shim ding ba kani ka jingelam jongi sama iba aldas mulong di senior most officer ante ka building de ka kanon ngajing persang na liang jungi officer si badan ni ba ningkong swangin pe yala ki jongi subordinate jungi ba tre po jungi bangin slingin kraw ki ba ki di ban da khoi bat bangin yalam na nuksan na mangi hi de sakwe pat da si ila ban long ki ba pai ngor pha dala de hi bat bang ya kani ka sinjam ka num shilong tang ka sin ka baningkong dari dangila benda no man kasnam man kasnam bangin na man kene ka ni ka